Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye ikingura. Mu Burundi muri uyu mwanya murumvira radiyo ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 Kigali na FM 93.3 Karongi. Naho muri Uganda kuri iyi saha turavugira kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura Kisoro. Ndabashuhuje banywanyi bacu kandi mbifurije uwa gatandatu muhire. Kuri gahunda y'iki gitondo twabateguriye amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru mu Rwanda, ubushinjacyaha burasaba urukiko rw'ubujurire guhanisha Jean Baptiste Mugimba igifungo cy'ubuzima. Mugimba araburana ibyaha bya jenoside. Urukiko rw'ubujurire rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25. Eric Bagiruwubusa araduha inkuru irambuye. Nta marangamutima adasanzwe bwana Jean Baptiste Mugimba yagaragaje nyuma yo kumva icyifuzo cy'umushinjacyaha. Busobanura icyo bushingiraho icyifuzo cyo kumuhanisha gufungwa burundu, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwavuze ko umucamanza wa mbere yamugabanyirije igihano adatanze insobanura mpamvu. Bwana Faustin Nkusi, umwe mu bashinjacyaha babiri bahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza, yisunze ingingo z'amategeko, yabwiye urukiko rw'ubujurire ko ihame hari uko hamwe n'ibyaha bya jenoside ahanishwa igifungo cya burundu. Yavuze ko mu cyemezo cy'urukiko rukuru rwafatiye Mugimba rumuhanisha gufunga imyaka 25 bakibonamo inenge n'ubwo umucamanza agira ububasha bwo kugabanya igihano. Yavuze ko Mugimba yakoze ibyaha bikomeye kandi byagize ingaruka mbi ku muryango nyarwanda. Umushinjacyaha Nkusi yavuze ko Mugimba nk'umuntu wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR yari afite ijambo ku buryo yashoboraga guhagarika ubwicanyi mu cyahoze ari segiteri ya Nyakabanda mu mujyi wa Kigali yari atuyemo. Akavuga ko impamvu ubushinjacyaha bwari bwatanze bumusabira gufungwa burundu urukiko ntacyo rwazivuzeho uretse kwemeza gusa ko Mugimba yaburanye atagora ubutabera. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yibukije ubushinjacyaha ko urukiko rukuru rwasobanuye ko mu kugabanyiriza igihano uregwa rwatanze impamvu ebyiri. Ku isonga hari uburyo ibyaha yahamijwe byakozwemo no kuba yaritwaye neza ntagorane mu butabera. Ibyo ari ku bushinjacyaha bugakomeza kuvuga ko urukiko rwagombaga kubisobanura mu buryo burambuye. Mugimba yasobanuye ko yabayeho umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ishyaka CDR, ariko ko mu gihe cya jenoside ataragifite ububasha ubushinjacyaha bumuha mu kirego cyabwo. Mu myiregurire ye avuga ko n'ibyaha yahamijwe byagombye kuba bitariho kuko kubwe asanga ari umwere ku byaha ubushinjacyaha bwamureze. Gusa Mugimba yasabye ko urukiko rw'ubujurire igihe rwaramuka rubibonye ukundi rwazamugabanyiriza ibihano. Yaba uregwa ndetse n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko Mugimba yahamijwe ibyaha bishingiye ku mutangabuhamya umwe rukumbi. Ibi bakabibonamo inenge ikomeye. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha hari abatangabuhamya bagiye bavuga ko bahatiwe gutanga ubuhamya bushinja Mugimba nyuma yo kubakorera ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza bafungiyemo. Ibi ni nako babivuze ku rwego rwa mbere imbere y'umucamanza. Ibyo uruhande rwa Mugimba rugasaba ko urukiko rw'ubujurire rwazabiha agaciro mu gufata icyemezo. Ni mu gihe ku bushinjacyaha nabwo buvuga ko uretse kubivuga nta bimenyetso bifatika abo batangabuhamya babitangira. Bugaruka buvuga ko hari abatangabuhamya Mugimba yegereye muri gereza bafunganywe akabaha ruswa mu mugambi wo kugira ngo bazamushinjure. Mugimba n'abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Damascene baradondoza bakavuga ko iyo ruswa iri mu magambo gusa nta bindi bimenyetso biyiherekeza. Mugimba yongeye kumvikana avuga ko ibyaha aregwa byacuriwe muri kamwe mu tubari duherereye i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali bagamije kumutwarira imitungo itimukanwa irimo n'inzu iherereye muri ako gace ka Nyamirambo avuga ko kacuriwemo ibyaha. Bwana Jean Baptiste Mugimba w'imyaka 65 y'amavuko yahoze ari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu BNR mu gihe cy'imyaka 12. Mugimba yanabayeho umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ishyaka CDR. Mugimba mu mwaka w'2016 nibwo igihugu cy'Ubuholandi cyamwohereje kuburanira mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Icyo gihe Mugimba yaje mu ndege imwe na bwana Jean Claude Yamuremye bakunze kwita Nzinga. Uyu nawe urubanza rwe ruri mu bujurire ku gihano cy'imyaka 25 y'igifungo yahanishijwe ku rwego rwa mbere. Umucamanza wa mbere mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rufite icyicaro cyarwo i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda yari yahamije Mugimba icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside n'icyaha cyo kuba icyitso cya jenoside.
niba nta gihindutse icyemezo cya nyuma kizafatwa ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Ijwi ry'Amerika i Kigali. Radio Ijwi ry'Amerika tuve mu Rwanda tunyarukire hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abadepite bo ku rwego rw'igihugu bahagarariye intara zo mu burasirazuba barasaba President Felix Tshisekedi gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare no gusubizaho ubwa gisivile mu ntara zabo. Bemeza ko guverinoma ye ititaye bihagije ku bibazo by'umutekano byugarije intara bakomokamo. Ni inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera. Izi ntumwa za rubanda zatanze icyo cyifuzo mu gihe cyo gusoza inama idasanzwe y'inteko nshinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu yabereye Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nteko nshinga amategeko yari imaze kwanzura ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ku nshuro ya 37 mu ntara zo mu burasirazuba ubu zicyugarijwe n'umutekano muke. Ubwo abadepite bagize inteko nshinga amategeko baturage itegeko ryo gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare, abadepite bo mu ntara ya Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo na Ituri birinze kwerekana uruhande baherereyemo. Nyuma umubare munini wabo wemeza ko abasirikare bagomba gukurwa ku buyobozi bw'izo ntara. Aba badepite baranenga cyane gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare, babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora Kivu ya ruguru na Ituri. Uyu ni Depite Willy Mishiki watowe n'abaturage ba teritwari ya Walikale. L'état de siège a démontré ses limites. Ubuyobozi bwa gisirikare bwerekanye neza aho buhagaze, bweretse abaturage bacu natwe ubwacu ko budashobora na rimwe kugarura amahoro n'umutekano muri Kivu ya ruguru, Ituri ndetse n'ahandi. Twebwe ntabwo twatowe n'abaturage ngo tuze kwicara ahangaha, ahubwo ibyo abaturage badutumye nibyo dukora. Ubu ngubu icyo tuvuga ni uko ubuyobozi bwa gisirikare bwavaho. Nimba umukuru w'igihugu n'abandi badashaka kutwumva, tuzahitamo kuva hano muri Kinshasa dusubire iwacu kwirwanaho. Aba badepite barashinja kandi ubuyobozi bwa Kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nk'aho kidahari mu gihe abaturage bakomeje gupfa abandi bahunga. Justin Bidakwira, umudepite ukomoka mu ntara Kivu y'epfo, yumvikanisha ko ibi bitagakwiye kugera aho bigeze. Icyo dushaka kubabwira ni uko udashobora kuvura umurwayi utaramubaza haribwa. Uburwayi turwaye ni uko umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice byacu. Impamvu tudashaka ubuyobozi bwa gisirikare ni nyinshi, kandi impamvu nyamukuru ni umutekano muke. Ubu ngubu ufashe iyi mikoro yawe ukajya mu mujyi wa Goma, Ituri n'ahandi za Walikale ukabaza abaturage nimba bashaka ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza, 100% bose bazakubwira ko batabushaka. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bo baranenga bikomeye cyane n'abadepite bo mu burasirazuba. Kuri bo ibivugwa n'izi ntumwa za rubanda ni inkinamico. Maître Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République aragira ati: tubona ibi by'abadepite bacu bakora ari inyinamucyo, bibutse kwiyororosa bwakeye. Bagombwa kubikora mbere, babonye yuko wenda inyungu bari bafitemo zishize, none bari gupresa guverinoma ngikureho etat de siège. Bayisizeho kubera iki? Saba depite bashiraho etat de siège, ngewe mbibona yuko ari distraction yo bashira mu baturage. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nabo ntibahuza imvugo ku kibazo cy'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho na Perezida Tshisekedi. Kuri bwana Kirimari Kamali, umuturage wo mu teritwari ya Rucuru, abasirikare bananiwe kuyobora iyi ntara. Tukaba twasaba natwe nk'abaturage bo muri Rucuru ko guverinoma yashiraho ukuboko kugira ngo etat de siège iveho, kuko etat de siège kuva yajaho na amahoro twari twabona nta haki. Ubu kuko abadepite babivuzeho, vraiment dusaba ko leta y'igihugu yareba ikikora nyine tukabona igisubizo kuri icyo kibazo. Naho Richard Gasore wo mu mujyi wa Goma we abona abasirikare barahinduye byinshi cyane ku bijyanye n'amajyambere y'izo ntara z'uburasirazuba bw'igihugu. Dukoze igereranya, ubuyobozi bwa etat de siège bumaze kutugereza imihanda mu makartier yewe no mu maveni atandukanye agize umujyi wa Goma, mu gihe ubuyobozi bwa gisivile bwari bwarananiwe. Yego bona nubwo imitekano ikomeje kuba mikeya muri Goma ndetse n'ahandi nka teritwari ya Masisi yewe haba na Rucuru. Mu bibazo abantu benshi bibaza ni uburyo ubuyobozi bwa gisirikare butashoboye kugarura amahoro n'umutekano mu bice bagombaga kuyobora. Ese ni zihe mpamvu zateye ubuyobozi bwa gisirikare kunanirwa? Ijwi ry'Amerika yavuganye na bwana Emmanuel Hakizimana, umusesenguzi wa politiki ya Kongo. Muri etat de siège cyatumije bananirwa cya mbere bakoresha uburyarya
urebye ugakora analize y'ibyo tunyuzemo muri etat de siège, vraiment nta navuga ngo ni ibintu byiza cyangwa se ibintu bizima. Ntabwo wakora ugatwara abantu uri kubaka ibyo bafite. Urebye muri Goma buriya bwa mbere amaparisele bwaragurishwaga, ukumva abakoze ibyo bintu nabahe ni guverinoma provinciale. Kugeza ubu ubuyobozi bw'abasirikare bumaze imyaka 3 mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri. Abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru bumvikanye inshuro nyinshi bavuga ko ntacyo bwabagejejeho. General Peter Chirimwami Nkuba arangije umwaka wose ayobora iyi ntara nk'umuyobozi wa gisirikare. Uyu yaje asimbuye mugenzi we Lieutenant General Constant Makongba wakuweho ubwo yari amaze imyaka 2 ayobora Kivu ya ruguru. Uyu yavanyweho ubwo yashinjwaga n'inzego za leta kuba atarashoboye guhagarika ubwicanyi mu mijyi y'intara irimo na Goma. President Antoine Felix Tshisekedi yashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare mu mwaka wa 2022 ubwo hari hashize iminsi mike gusa umutwe wa M23 wubuye imirwano umaze kwigarurira lokalite zitandukanye za groupe ya Jomba muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri internet muradukurikira kuri wa3 radio yacu voa.com. Ubu noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda ubushinjacyaha bwasabiye Jean Baptiste Mugimba gufungwa burundu. Yari yajuririye icyemezo cy'urukiko rukuru rwamukatiye gufungwa imyaka 25 rumaze kumuhamya icyaha cya jenoside. Eric Bagira ubusa ku murongo wa telefone. None ubushinjacyaha bwashingiye kuki busabira Jean Baptiste Mugimba gufungwa burundu? Busobanura icyo bushingiraho icyifuzo cyo kumuhanisha gufungwa burundu, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwavuze ko umucamanza wa mbere yamugabanyirije igihano adatanga insobanura mpamvu. Bwana Faustin Nkusi, umwe mu bashinjacyaha babiri bahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza, yisunze ingingo z'amategeko, yabwiye urukiko rw'ubujurire ko ihame hari uko hamwe n'ibyaha bya jenoside ahanishwa igifungo cya burundu. Yavuze ko mu cyemezo cy'urukiko rukuru rwafatiye Mugimba rumuhanisha gufunga imyaka 25 bakibonamo inenge n'ubwo umucamanza agira ububasha bwo kugabanya igihano. Yavuze ko Mugimba yakoze ibyaha bikomeye kandi byagize ingaruka mbi ku muryango nyarwanda. Umushinjacyaha Nkusi yavuze ko Mugimba nk'umuntu wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka Sederi yari afite ijambo ku buryo yashoboraga guhagarika ubwicanyi mu cyahoze ari segiteri ya Nyakabanda mu mujyi wa Kigali yari atuyemo. Akavuga ko impamvu ubushinjacyaha bwari bwatanze bumusabira gufungwa burundu urukiko ntacyo rwazivuzeho uretse kwemeza gusa ko Mugimba yaburanye atagora ubutabera. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yibukije ubushinjacyaha ko urukiko rukuru rwasobanuye ko mu kugabanyiriza igihano uregwa rwatanze impamvu ebyiri. Ku isonga hari uburyo ibyaha yahamijwe byakozwemo no kuba yaritwaye neza ntagorane mu butabera. Ibyo ariko ubushinjacyaha bugakomeza kuvuga ko urukiko rwagombaga kubisobanura mu buryo burambuye. Mugimba yasobanuye ko yabayeho umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ishyaka Sederi, ariko ko mu gihe cya jenoside ataragifite ububasha ubushinjacyaha bumuha mu kirego cyabwo. Mu myiregurire ye avuga ko n'ibyaha yahamijwe byagombye kuba bitariho kuko kubwe asanga ari umwere ku byaha ubushinjacyaha bwamureze. Gusa Mugimba yasabye ko urukiko rw'ubujurire igihe rwaramuka rubibonye ukundi rwazamugabanyiriza ibihano. Yaba uregwa ndetse n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko Mugimba yahamijwe ibyaha bishingiye ku mutangabuhamya umwe rukumbi. Ibi bakabibonamo inenge ikomeye. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha hari abatangabuhamya bagiye bavuga ko bahatiwe gutanga ubuhamya bushinja Mugimba nyuma yo kubakorera ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza bafungiyemo. Ibi ni nako babivuze ku rwego rwa mbere imbere y'umucamanza. Ibyo uruhande rwa Mugimba rugasaba ko urukiko rw'ubujurire rwazabiha agaciro mu gufata icyemezo. Ni mu gihe ku bushinjacyaha nabwo buvuga ko uretse kubivuga nta bimenyetso bifatika abo batangabuhamya babitangira. Bugaruka buvuga ko hari abatangabuhamya Mugimba yegereye muri gereza bafunganywe akabaha ruswa mu mugambi wo kugira ngo bazamushinjure. Mugimba n'abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Damascene baradondoza bakavuga ko iyo ruswa iri mu magambo gusa nta bindi bimenyetso biyiherekeza.
Mugimba yongeye kumvikana avuga ko ibyaha aregwa byacuriwe muri kamwe mu tubari duherereye i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali bagamije kumutwarira imitungo itimukanwa irimo n'inzu iherereye muri ako gace ka Nyamirambo avuga ko kacuriwemo ibyaha. Bwana Jean Baptiste Mugimba w'imyaka 65 y'amavuko yahoze ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu BNR mu gihe cy'imyaka 12. Mugimba yanabayeho umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ishyaka CDR. Mugimba mu mwaka w'2016 nibwo igihugu cy'Ubuholandi cyamwohereje kuburanira mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Icyo gihe Mugimba yaje mu ndege imwe na Bwana Jean Claude Yamuremye bakunze kwita Nzinga. Uyu nawe urubanza rwe ruri mu bujurire ku gihano cy'imyaka 25 y'igifungo yahanishijwe ku rwego rwa mbere. Umucamanza wa mbere mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rufite icyicaro cyarwo i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda yari yahamije Mugimba icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside n'icyaha cyo kuba icyitso cya jenoside. Niba nta gihindutse, icyemezo cya nyuma kizafatwa ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Ijwi ry'Amerika i Kigali. Leta zunze ubumwe za Amerika igiye gufasha Uburundi gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu hose mu myaka 7 iri imbere. Byatangajwe nyuma y'ibiganiro hagati y'umutegarugori Laura Spector, umwe mu bayobozi b'ikigo cy'igihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe ubuhahirane n'iterambere, na ambasaderi w'Uburundi Washington Jean Bosco Barege. Ambasaderi Barege yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri uyu mushinga. Nashika hano mu kwezi kwa mbere, hanyuma mu kwezi kwa kabiri tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri muri mwaka wa 2024 niho n'icubahiro umukuru wa kino gihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden anyakiriye, yambwiye ati turagomba gufasha cyane muri Afurika na cyane cyane Uburundi mu bijanye n'umuyagankuba, aho twifuza yuko ibihugu nka byose byoronka umuyagankuba. Ati Uburundi rero tukaba twifuza ko uburonka umuyagankuba ukwiye kandi igihugu cyose. Aho rero jena cimbera aho nyene tangura gukorana n'amashirahamwe atandukanye. Ari ishyirahamwe rero risanzwe ryo riko rirakorana na Power Africa muri ivyo gufasha kugira ngo umuyagankuba ukwire mu gihugu cyose. Iryo shyirahamwe ryahora ryitwa Virunga Power, ubu mugabo ryarahinduye izina ryitwa Anza Electric Group mu rurimi rw'icyongereza, rirongowe n'umunyamerika yitwa Brian. Ubu rero yarakoze ibintu bikomeye cyane mu Burundi, hanyuma arashobora kugira ibintu byo kurondera uburyo kugira ngo ibyo bikorwa bizoshoboke byo gufasha kugira umuyagankuba mu Burundi ube wakwiye igihugu cyose mu myaka 7. Murashaka kutubwira aho icyo gikorwa kigeze? Ubu kiri mu ntango, kiri hagati canke kiriko kiraherahezwa? Ubu novuga ko kiri mu ntango, kuko urabona ibikorwa byaciye bikomera byabaye byo kwegeranya uburyo, aho n'umushikiranganji arabe ivy'umuyagankuba yaje hano turagendera ibigo bijari ivy'umuyagankuba nko muri Dominion Energy aho muri Virginia n'izindi leta yagendeyemo, hanyuma barashoboye kwegeranya uburyo biciye kuri iyo shirahamwe rirongowe n'uwo munyamerika, uburyo bungana n'imiliyoni amajana y'amadolari. Ubu rero ibikorwa aho bigeze, baratanga ibikorwa ivyo twokwita vy'ibanze, aho abahinga cyangwa mu gifaransa aba ingenieur bariko barakora. Hariho n'ishyirahamwe ryitwa Tech ry'abanyamerika ryaragiye rizunguruka mu Burundi, barabona uko ibintu byifashe n'ingene ibikorwa bigiye kuzobikora. Bahindukiye barangendeye nyine barambwira bati twahuye ibikorwa bishobora kuzogenda neza uko bimeze. Urumva rero ibikorwa biracyari ku ntango. Iryo shyirahamwe riraba rya engineering ryitwa Tech ririko riragerageza gukora, hanyuma ryambwiye ko mu myaka bagiye gutangura kandi rizomara i Burundi imyaka 2 kugira ngo bategure neza ku buryo umuyagankuba uzoshika mu Burundi ku mitumba yose atanamwe hasigaye. Mu gihe ivyo bizoba vyashizwe mu ngiro, akarusho ku Burundi mwibaza kazoba arakaye? Nuko nabitangwe ndabivuga, urumva Frederic, hamwe ivyo bigiye mu ngiro akarusho ku Burundi kazoba gakomeye cyane. Ni ukuvuga ko tuzoba turiko turashikira yambona kazoza nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Uburundi buriko uraja imbere cyane mu by'ubutunzi mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060, kukumva nkuko natangwe ndabivuga ata muyagankuba iterambere ntishoboka. Ibintu byose bishoboka hariyo umuyagankuba, niho bijya byose twibaza bishoboka. Rero hamwe ibyo bikunze kandi bitegereza gukunda, kuko uburyo urumva biramaze kwegeranywa kandi hariho gushaka hagati ya leta n'ishyirahamwe iryo Anza Electric Group. Bashize ishyirahamwe bijya twita PPP riraba ryitwa Weather Power, ariryo rikurikirana ivyo bintu. Urumva rero ko ibikorwa bigize heza, kandi ico tuzoshira kuri ikintu gikomeye kugira ngo iterambere rishoboke mu gihugu. Hoba hari ibindi bisata Leta z'Ubumwe za Amerika zitekanya gukorana n'Uburundi? Ego, nkuko
bivuze icyo gihe ntabwo amakete twavuganye n'umukuru w'igihugu turavugana ko hari ibikorwa byinshi bitandukanye tugize gukorana hanyuma dusanzwe Amerika hari ibyo dukorana mugabo twifuza ko twokungura cyane ibyo twokorana byaba ari ibijyanye n'amagara y'abantu byaba ari ibijyanye no kunguruza abantu byaba ari ibijyanye n'ibi bigezweho by'ubuhinga bwa none ubuye bavuga intelligence artificielle mu Faransa ibyo twokwita iterambere rigezweho ibi by'ubuhinga ngurukanabumenyi twifuza ko byutera bija imbere hari ibyo tumaze gutangura nk'ibintu bijyanye na internet na twifuza yuko byuje imbere kuko umuyaga ngo umaze kuboneka internet ikaboneka ibintu byogenda neza ibyo byose n'ibikorwa leta zunze ubumwe za Amerika zitanguye turiko turakorana kandi twifuza yuko rwose twoshira ingufu hamwe kugira ngo kuko iki gihugu urabona cyamaze gutera imbere mu bintu bijyanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi twaba twifuza yuko tuzobandanya dukorana. Mu Burundi kandi gusana imihanda yo mu mujyi wa Bujumbura byari bimaze iminsi bitangiye gukorwa na societe ARB Agence Routière Burundaise byarahagaje ivuga ko yabuze ibikoresho n'inkuru ya Thierry Vendayishimiye. Nkuko byibonekeza mu mabarabara atandukanye agize igisagara ca Bujumbura yaba yari mu kaburimbo ndetse n'ayivu yagiye yononekara mu bihe bitandukanye ababijejwe bateba kubikurikirana mu gihe ca vuba nkuko abanyagihugu bahaba babisigura. Mu misi heze amwe muri ayo mabarabara yaratanguye gusanurwa mu makaritsiye arimwo Gihosha, Nyakabiga, Kinama, Kinindo n'ahandi. Yamara haciye iminsi mike ibyo bikorwa bitanguye byarahagaze. Abanyagihugu bahaba bari bizeye ko imvura igiye gutasura izogera hasi amabarabara yabo yasubiye kugarukana isura nziza. Icizere kikaba carasubiye inyuma nkuko babyiganiye abakunzi bacu. Akarorero n'abanyagihugu bo muri zone Gihosha baba hegereye ibarabara ryariko rirasanurwa aho bari batanguye guca imifurege itwara amazi ndetse banayubaka mu buryo bugezweho. Kuri ubu iyo mifurege ikaba yasamye kuko ibikorwa byahagaze nk'uko babivuga. Nk'abene gihugu dufise amakenga kubera ko tubona imvura igiye gutasura amazi aca ngaha ni menshi cyane kandi bamara ko bari bamaze no kuhimba. Ikindi bavuga ni uko imvura igiye gutasura ishobora gusambura amazu yegereye aho ibyo bikorwa byo gusanura amabarabara byari byatanguye gukorwa. Dufise amakenga yuko nk'aya mazu yegereye kuri imifurege ishobora no gukoroka zigatembagara. Vyongeye n'abanyagihugu bari bafise imodoka bataha mu mihana yo muri ako gace ka Gihosha ngo ntiborohewe kuko bataronka aho bazicisha. Hariho n'imiryango myinshi yabitse amamodoka bivanye n'uko ibiraro vyinjira mu mpangu babikuyeho muga bitahavuye bisubizwaho imodoka bazibitsa mu yindi mihana. Muri iki gihe imvura igiye gutasura abanyagihugu bavuga ko hamwe imvura yosanga ivyo bikorwa bitaraherahezwa ko baragahombo ku gihugu kuko n'ibikorwa byari bimaze gukorwa byoca bisambuka. Agahombo ni kanini cyane kuko murabona hagiye uburyo bwinshi muri rino barabara. Bivu vyaje hano imashini zakoze abakozi bakoze n'uburyo bwasohotse leta rero ikacihahombera. Kuri ivyo bibazo bijanye no guhagarika ibikorwa byo gusanura amabarabara umuyobozi mukuru atwara ikigo ARB kijejwe kubaka amabarabara Engineer Colonel Constantin Bigirimana avuga ko imvo zatumye ibikorwa bitabandanya ziri mu buryo bw'ibikoresho bwabuze. Ico kibazo turakizi mu misi heze twaragerageje kugira ngo tunyarutse ibikorwa ariko igitoro cyaradukehanye. Uja mwumva ko imashini dukoresha n'amakamyo dukoresha si make kugira ngo twegeranye ibyangombwa ariko kumwitwarariko dufise w'ivyo bibazo vya bene gihugu n'ibiganiro twagiranye n'abajejwe gutanga ibitoro turizera yuko mu misi ya vuba ibishoboka tuba twabikoze. Ikindi Engineer Constantin Bigirimana avuga nuko habayeho n'ikibazo c'ibura gisima yifashishwa cane mu kubaka ikaburimbo n'amabuye bikoreshwa mu kubaka amabarabara. Mu misi heze umurindi wari munini twariko dukorako ariko ibikoresho harimo cyane cyane ikaburimbo dukoresha n'isima tugatanga amasoko ku bazoyizana mugabo batanga amasoko kubera ko igiciro gihinduka ku munsi turiko turayaga n'abantu basanzwe bazana isima bayikuye hanze hakabamo najya amabuye yirabura twita konkase byaraduheranye aho twahora tuyakura muri ishirahamwe ry'abashinwa canke tukayagura muri Sojeya. Ubu rero ko twasanze nabo bayikeneye mu bikorwa ariko barakora byaratugoye kugira ngo turonke
Engineer Constantin Bigirimana arongoye ikigo ARB yizeza abanyagihugu ko hari biriko birakogwa bityo ibikorwa bikazosubira gutangura mu gihe ca vuba. Ibibazo twagize simbo zatuvuyeko mpereye kuri ico c'igitoro n'ibi vy'amasima ndabahumuriza yuko muri no minsi ibikoresho byabonetse. Ikaburimbo no munsi turafise amatona 420 amwe tuyafise muri kino kigo cacu muri ARB uvuga ibinogo byari bisigaye muri kino gisagara cya Bujumbura. Turashobora gutangura mu ndwiza gusubira kubihoma. Ikaburimbo dufise irakwiye izokora ngaha duhiriwe duhishije. ARB iheruka kuronka central de concassage yayo, turizera yuko tugiye kuronka umuti urama. Ibikorwa byo gusanura amabarabara ntibyari byatanguye mu gisagara ca Bujumbura gusa, no mu ntara hagati ibyo bikorwa byari byatanguye ariko naho birahagarara kubera ibyo bibazo bijanye n'ibura ry'igitoro, imashini zikoresha n'ibindi. Ikigo ARB kimenyesha ko naho nyene bizoca bitangura co kimwe n'ahandi ibikoresho bimaze kuboneka mu misi ya vuba. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cy'abari n'abategarugori mu Rwanda, ishyirahamwe ritegamiye kuri leta ryita ku majyambere y'icyaro Duhame Cadre rifasha abagore babana na virusi itera sida, rikanashyigikira ibikorwa bigamije kuvana abana bato mu buraya. Ni inkuru ya Sumta Kaboyi. Mu myaka 14 umuryango wa Duhame Cadre umaze ukorana na USAID utangaza ko kugeza ubu wagiye ufasha abanyamuryango bawo mu ngeri zitandukanye. Uyu muryango wemeza ko wafashije abaturage ukorana nabo mu mishinga igamije kubateza imbere cyane cyane abari mu buzima bw'ubukene bukabije. Uyu muryango wita cyane cyane ku babana na virusi itera sida ndetse no kuvana abana b'abakobwa bakiri bato mu buraya. Ijwi ry'Amerika ryasuye umwe mu mashyirahamwe afashwa n'uyu muryango arimo iryitwa Buzuzanya rikorera mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni itsinda ry'ababana na virusi itera sida. Twabasanze bari mu matsinda ahanahana amafaranga bakizigama. Icyo bakubwira mu kiganira nuko kuva bafashwa n'uyu muryango ubuzima bwahindutse. Nanjye nitwa Mukeshimana Ribera, nyobora itsinda ryitwa Bujuzanya. Duhame Cadre yaduteye inkunga, yaduhaye amafaranga kubera ko twe twarakize. Twavuga uti ngiye gukora kangaka, ngiye gukora se ubukorikori, abana bahawe ibikoresho, amakayi, ibikoresho by'ishuri bararihiwe. Hanyuma mbere yuko nija muri iri tsinda cyangwa se nuko mbonana na Duhame, nahuye n'ibikomere byinshi kubera ihungabana n'akato twahuraga naryo. Njya kubimenya nabimenye muri 1999. Ubwo rero urumva nta miti, nta n'umuntu wabaga kwitayeho. Kuba ndi mu bandi rero bituma nanjye mbasha kwiyakira no kugira icyo nakora nanjye nkiteza imbere. Usibye abagore banduye virusi itera sida bari muri aya matsinda usangamo n'abana b'abakobwa bavukanye iyo virusi ndetse n'abagiye bayandura bakiri bato. Bose bahurira ku bwihebe bari bafite mbere y'uko bibumbira mu mashyirahamwe. Uyu tutashatse kuvuga izina rye kuko ari we wabidusabye, adashaka ko abantu bose bazamwumva bamenya ko yanduye virusi itera sida. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yavukanye sida akaba yarabanje kunanirwa kwiyakira kugeza ubwo abonye ubujyanama bwa Duhame Cadre. Njye narayivukanye, navutse mu bana 5. Ni njye njyenyine ufite icyo kibazo na mama, ariko namenye amakuru ko papa aricyo cyamwishe kubera abana twiganaga bamaga akato, ararwaye ibisebe mu mutwe bakankubita, bakajya bagenda nakwanika imyenda yanjye bakayijugunya ngo ndwaye sida. Mbana n'icyo gikomeye cyo kutabasha kujya kwiga kubera ibyo bintu. Mugenzi we nawe asobanura ko yanduye virusi itera sida ku myaka 9, ubuzima bukabanza kumunanira kugeza abonye abajyanama. Namenye ko nanduye mfite imyaka 9, ubwo ni muri 2002. Shangazi wanjye niwe wari ufite ikibazo ariko nawe atabizi, banshutse ndi mutoya njya kubana nawe, nonkana n'umwana we yonsaga. Ntago niyakiriye, nta nubwo negeze njya gufata imiti. Za kugira ikibazo cyo guhuma, sinjye ndeba na gato. Ubu natangiye kujya mvuzwaho no mushinga uziye. Ubuhumyi nagize n'umwana nawe yarabugize, twembi tubimpumye gutyo. Duhame Cadre yaje ari igisubizo kuri njyewe kuko sinari kubasha kwishyura inzu, nta mugabo ngira. Iri tsinda ryitwa Buzuzanya rikorera mu murenge wa Kimisagara rihuza abagore n'urubyiruko rwanduye virusi itera sida. Mu by'umushinga Duhame Cadre ibatoza no gufata imiti neza ndetse no gufata indyo yuzuye. Aya matsinda arimo abantu bagera kuri 50 bafashwa mbere na mbere n'uyu mushinga wa Duhame Cadre kugira ngo babashe kwiyakira, bamenyere iyi ndwara ndetse bamaze no guhabwa udufaranga duke twatuma batangira imishinga. Asumta Kaboyi,
Ijwi ry'Amerika i Kigali. radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku mbuga nkoranyambaga zacu zose by'umwihariko YouTube na Facebook muradukurikira kuri VOA radiyo yacu. Mu kanya gato cyane ni ikiganiro cy'umuziki, maze rero mugire weekend nziza.